episode number 8 से देखो मैम कोई master candle का master candle की strategies में ले यम फजावे strategies ने one of the best को हमने मागी कनोसिस हमने high होइबा accuracy rate से हमने high होइबा high reverse की कनोसे कोई यंग से का मसे हमने कनोनी thread से कोई हंजन हंजन फंगदव नते नोंगमदा अमा फंगबा याई फंगदबसु याई फंगगदी कोई सक्सेस होइबगी चांगसे यमना वांगी एक्यूरेसी रेट से 95% 90% नदैबो मयामना दुम लौनै को दो हाइरिबा कनो से कोई सिदा यंगमिनसे को मी अतै ngahang join तोरपोइना ngakhtang ngaiboina master candle से कोई कोई लेरिबा स्टॉक सिंगसिदा अपेट थीरगा जेंगसि ngasi master candle form tauba kogi stock sum jaurangani ka the master candle form tauba stock hare kanda first kogi time frame se 15 minutes ki time frame hoige dobune ka 15 minutes ki time frame hoige dobune 15 minutes ki time frame sida ngasi date kano ngasi date 11 ngasi date 11 sida master candle form tauba ka master candle form tauba hoji hoji khone yengi ba kana se master candle form tawe ka sida ke dumeta horasi ha adi sidi aina si select tawre se master candle form tawrongani khanga tawrokuna de just say click tawrobani ko kari kana no honeywell auto ne sida ko na master candle form tawre ha je kamana no ha kanda morning gi ngasi date 11 gi ha ge ko 15 minutes the time frame wa ge damne strictly ko adugo fast candle se morning gi ngasi gi fast candle se ko sigi yamna chaw sangba odi masamu fabu oigedabani ko hena accuracy wange haragadi adugo oidraga su kaisu kaide aduga magi candle gi high se aina hujik chida magi range sama lawruga thami se price ki range sama hari basigi candle sisine ko master candle high di se ko sigi 9:15 da start tawba candle se sigi candle si gi magi range si manung sida candle macha ko baby candle hai khoina ko baby candle se more than 3 natragi at least 3 candle lege do ko at least 3 candle se leira kanda ko leira gadi ko sagi sigi candle se khoina master candle ne haina khandui ne basi tagi candle se si candle se ne khoina master candle hai ti se ko adu se master candle ne haire ko isi de ijara ke ma'am master candle ko sigi candle sine khona master candle hai dise ko master candle gi magi laidiba range se sidagi market se breakout breakout se mathak pi bai makhada pi bai ko adi up the breakout oi bai down the breakout oi bai ko breakout se oining mai kai do oisino akoina jeng du sidi mathak the breakout se up to over down to over du sena ga doini mathak do ire khoi mathak sang bini makha do ire makha de entry lo bini ko breakout se ma sigi ngasi oina hoji gi chali ba market sigi oina makha da gano se pi gere ko breakout se down lom se khare makha rom da ko makha rom da breakout pi ko matam sida akoina entry se kadai de logan ha kanda sigi breakout period ba candle se sida entry lo ba yai ko aduga natabada sigi candle sida lo gadamni ko sigi candle sida ko karamba matam da lo gani har kanda asagi sigi breakout period ba candle sigi magi low se hendor ko matam da khoi entry lo ba yai ko aduga aina risk kharaga sauna lo jege haragadi si candle simakta da so khoi entry chang ba yai kai deko sisima adu agi stop loss kadai de lakti no haregadi stop loss nga sagi sida candle sigi soina haigal uraga tarakpani natra sigi swing sida karam leirami se sida agi stop loss oige damne ko sida stop loss oige damne kana gumma khana stop loss e ojadu chawman gre haregadi aina si candle sida changagadi previous candle do adugi high du thambira su kai su kai अब तो चला गने लो दे लानी नट्रा सीधी डाउन दे लापुनी ना हाई दो इरनी सी मास्टर कैंडल ने
ko ngasi bawda aina thengnarakpa ko master candle aina thengnarakpagi kano mayam ama aina screenshot lawsilaga thambasu lai adasu haibetang ko adu koi hoji ko view tawriba kano singna investor singna any question lairaga su makhada comment da sum comment tawbiro ko comment tawbiro ai dum answer dum pijarake adu sige trading ngasai gi khoina breakout go master candle gi breakout tawraga ngairaga khoina trade tawbase mang pisa mang bagi chang sima yamna handai haibase ai amuka su hanai repeat tawjage ko aduga mamang da khoina thengnagi ba master candle gi breakout mayam am lei ko kari kam yingse si yingse de kaino nifty 50 da ni nifty 50 da si candle achawbasima master candle form tawe date 22 da tawi bani duga ko little nanti baby candles ahum mari chubasina breakout pi gare ko sumaina daidi atopa kano su leiri next amu yengsi next the master candle ko SBI ni 10 December da pi gibane ko sida 10 December da master candle form tawe yamdra bada khogi baby candle se 3 or at least 3 or more than 3 haibane sida more than 3 or enata sida breakout period sida koi entry chang mu yabagi kano ni phangai se sisu ko master candle sina boss limited tani ko 10 December ni same date si 10 December ni ko same date tani sumaina master candle se sina ka kari dana tata consum kana da TCS tani ko TCS da ko 10 December ni 10 December adi nomada khoina thiraga di stock sida kana se mayam am phangeba ko si 10 December ni master candle kadai dano DLF limited profit phajana pi nata adu si kadai dano master 10 December ni grodes ka consumer dani okay sana ko gi master candle form togiba mamangi records mayam ama ko aduga master candle form tawraga di breakout se hakta pi gadra hairgadi numitu gi ona breakout pi daba numitu yawi ko next day ta piba next day da 100% pi gene habidi leite kana gumna master candle form tawre ngasi se breakout pi gi dare ko kitang mathalom da breakout pi dik pi ge dabu male hayeng di mathalom da breakout pi rani ai hayeng khogi kano sida haidi up trend sum thanam ge ga haiba aduma adi edix lobi geno khangba teba master candle se de अब breakout से up तक लागते रहे down तक लागते रहे खंग देव को अदुन कोई पूरा master candle दे form तौरे है का whole day मागी candle दुगे range में नुंगा सुमसत लगा लोइसिन गिबा market सु यावे अदु दे entry फंगरोय नटा entry फंगरो आगी entry दे कदाय दनो लौदु से master candle सिगी मागी range सिगी मनुंग दगी breakout period पतो नि up and down दको State Bank of India को master candle sida green laire sida breakout pire siba profit pire me ka hagalaga mu legere ICICI bank ka ICICI bank koina mamangi screenshot thamjila hobo ngaktani ko mayam se ka si master candle or mother candle kadai dano si nifty 50 dani amna phaja ba yawri na ta si kadai dano si nifty 50 dani ka sumaina koi screen kano tawro thamau bane do hoji khoi na mu ko master candle se thi siba ngasi gi market sida master candle kadai tagi hoji su koina sida ko ama first thi with honeywell the master candle nam leira men tra LTS mu jeng si master candle form to gi brain ngasi ko net se kitang tapi ko ngasi gi sida master candle form to de mamang de magi something ko analysis to gi khara ama leira mi ko si sum leira sunu del 11 se master candle form to de koina master candle form to ba hai je kaino ko sidadi master candle form tawe hane lobu yare that 11 kari company no Larson and the Turbo Infotech ko hai se sidagi na sibau se range se loran si candle achoba sigi magi manung de baby candle ahum lege dam ne at least 3 baby candle ko aduga more than 3 organe hena hai have ni adu sigi candle ahum se laire ma mari subada breakout pire ko da ichang buda sai box ai profit lo ba bagi chances lai na Bajaj ko Bajaj Finance si jeng che si master candle form to yi hane lo ba ko haji pama che breakout pi dari ko
ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎ ꯃꯥꯁꯦ ꯕ꯭ꯔꯦꯛꯑꯥꯎꯠ ꯄꯤꯗꯔꯤ ꯕ꯭ꯔꯦꯛꯑꯥꯎꯠꯁꯦ ꯃꯈꯥꯔꯣꯝꯗ ꯄꯤꯔꯛꯄꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯃꯈꯥꯔꯣꯝꯗ ꯄꯤꯔꯛꯇꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯃꯥꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯔꯦꯟꯖꯁꯤꯅꯦꯕ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ 3 ꯕꯤꯕꯤꯁ ꯀꯦꯟꯗꯜ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯃꯣꯔ ꯗꯦꯟ 3 ꯑꯣꯏꯒꯔꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯁꯤꯗ ꯕ꯭ꯔꯦꯛꯑꯥꯎꯠ ꯄꯤꯔꯛꯄꯗꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯄꯤꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯕ꯭ꯔꯦꯛꯑꯥꯎꯠꯁꯦ ꯃꯈꯥꯗ ꯄꯤꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯃꯊꯛꯇ ꯄꯤꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯆꯥꯔꯠꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯉꯒꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔꯁꯦ ꯃꯈꯥꯔꯣꯝꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯤꯊꯔꯛꯄꯗꯧꯅ ꯇꯧꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ Nifty 50 ꯑꯁꯤꯒꯤ Nifty 50 ꯃꯥꯁꯇꯔ ꯀꯦꯟꯗꯜ ꯐꯣꯝ ꯇꯧꯕ꯭ꯔꯣ ꯑꯣꯀꯦ ꯑꯁꯤꯒꯤ Nifty 50 ꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯁꯇꯔ ꯀꯦꯟꯗꯜ ꯐꯣꯝ ꯇꯧꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯔꯁꯨ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯃꯥꯒꯤꯁꯤꯗ ꯀꯩꯅꯣꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯗꯣꯅ ꯈꯔ ꯍꯦꯟꯗꯣꯛꯄꯁꯦ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦꯀꯣ ꯁꯦꯗꯣꯅ ꯈꯔ ꯍꯦꯟꯗꯣꯛꯄꯁꯦ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯉꯥꯏꯔꯒ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯡ 1-2 ꯇꯥꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗꯨꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯁꯇꯔ ꯀꯦꯟꯗꯜꯁꯤꯒꯤ ꯔꯦꯟꯖꯁꯤꯗꯒꯤ ब्रेकआउट मथक नत्रगा मखादा अप नत्रगा डाउन द ब्रेकआउट पीरको मतमदा कोई एंट्री लौबो मतमदा 100% श्योर प्रॉफिट लौगनी को अदु मयम सेनबियो निफ्टी 50 मसीगी निफ्टी 50 दा मास्टर कैंडल फॉर्म तवे को डिक्सन दा ngasi मास्टर कैंडल फॉर्म तवे ऑलरेडी ब्रेकआउट तवगरे को सिगी कैंडल ngasi डेट 11 की फर्स्ट की कैंडल सिगी मा कैंडल की रेंज से कोइना सिदेनि सिबो लौरे कैंडल की रेंज लौरे मतुंग द मागी कैंडल सिगी मनुंग द लेरिबा कैनो सिनि येंगसिबो बेबिस कैंडल क्यानो येंगबिसि म्या 1 2 3 4 5 सुबसि 5 को 5 सुबसि द ब्रेकआउट पी के लामे दु फॉल्स होरगा पी गिदरे नेक्स्ट कैंडल सिना मपान दु चोंगथोगा फॉर्म तवगरे को ब्रेकआउट पी ब होरे जे खोइना सिदे एंट्री तवरगदि स्वाइदे स्टॉप लॉस होरनि नटा अदो हजिसु आइनि खनबदा कनागुंबा रिस्क को खितंग लौब ngam mi yaudi entry sum tawba yare ni khalli ko Dixon technology se okay mathang da Cofox limited jingsi master candle form tawe adubu ma se breakout ti pi rega entry pi dari kamaina yingsi ba sa ko gi entry do मास्टर कैंडल से माना फॉर्म तौरिसे सिदगी न सिबाउ से मास्टर कैंडल से लेरे नट्रा ओके सी कैंडल से न ब्रेकआउट पीरे को सी कैंडल से न ब्रेकआउट पीरे अदुगा खोइना हाइसे ब्रेकआउट पीरी बे कैंडल से सिगी लो सिगी मखा त सी हेंदोरा कांदा एंट्री लोबियो हाइबनी कनागुंबना सी एंट्री से न ब्रेकआउट पीरेगा सी कैंडल से चोंगसिलगे एंट्री लोरगदी हजि फमा लॉस पुदी ओइद कनोदी ओइदरी स्टॉप लॉस हिट ओइदरी अदु चांस टुदी go tang makharom do friend tara gadi phangdui ni natra gadi adu makha lai natra adu next time mo se yeng se mind 3 oiba male mind 3 da sunga si master candle su form da tawe already breakout su pi gare project da yamna fajaba position nam da ma se lai ri ko mind da mokhan mind 3 gi se kari no yam fajari se ya pe sum palange already breakout pi re si candle si da koi entry ta hore khale ta hodre khale ji हजिंग माने सिदे रिटेस्ट तौरे बम फमसे को हाइबदी मार्केट से मान हजिंग लाई से कदाइ दनो है कादा सिदगी मासे ब्रेकआउट पीरेगा सिदा मु लागा सिदे रिटेस्ट तौरे रिटेस्ट तौरगा सिदा तारा गदी को सि फजन तागी बया बई चांसेस वांगी को ओके यामना मतंग चाबो कनोने खोगी माइन 3 लिमिटेड नि को माइन 3 लिमिटेड से खोई हजिंग ngai bachum yai sidagi haidra gadi profit fajana book toba yani ka khalaga manunga changsing ga gadi entry lo re ka sidagi magi mana sida breakout period maga retest tawru se si this mana la ko ya bagi mong am lairi ba la agadi best oidini ka infosys ne ka infi haina bani magi kano se ko gi infi ha la stock name se sima master candle form tawram dare elpat को हजी गति लानपत से डॉक्टर लानपत से हजी मास्टर कैंडल फॉर्म तौरी नट्रा मास्टर कैंडल फॉर्म तौरी अदुगा ब्रेकआउट ती पीदरी सोना कोना मास्टर कैंडल फॉर्म तौबो तौदव से अयु की पुंग 10 को 10 का मिनट 30 नत्रगा 10:30 स्वाइद कंपनी अयाम लोइना थिदोप ngambani को लोइना मक थिदोरगा एसी कनो से मास्टर कैंडल फॉर्म तौई सिसना मास्टर कैंडल फॉर्म तौदे हाइबा सुंबा मयाम से खोइना येंगागा को सि खतंग द ट्रेड तौरगा सु प्रॉफिट दम लोबा यानी को मै अदे खोइना इंट्राडे निफ्टी द बैंक निफ्टी द सुम तौरगा लेबगी मुहूर्त को नागुंबा इनाइ से इंट्राडे कदे बैंक निफ्टी द ट्रेड तौबा से फते हाइबा नते को फै अदुबो
ꯃꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯩꯕ ꯌꯧꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯨꯔꯀꯥꯟꯗ ꯄꯩꯁꯥꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯃꯥꯡꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯡꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯎꯅꯔꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯣꯛꯁꯤꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥꯁꯦ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯦꯛꯑꯥꯎꯠꯁꯦ ꯉꯥꯏꯔꯒ ꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯟꯁꯤꯗ ꯂꯩꯁꯤꯟꯕ ꯌꯥꯏ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦ ꯄꯩꯁꯥꯗꯣ ꯂꯩꯔꯗꯤ ꯁꯦꯟꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯒ ꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯈꯥꯔꯣꯝꯗ ꯀꯨꯝꯃꯛꯑꯒꯗꯤ ꯐꯤꯆꯔꯁꯇ ꯂꯧꯗꯗꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏꯀꯣ ꯃꯊꯛꯂꯣꯝꯗ ꯕ꯭ꯔꯦꯛꯑꯥꯎꯠ ꯄꯤꯔꯒꯅ ꯁꯦꯟꯁꯤꯗꯁꯨ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯀꯣ ꯑꯗꯨ PD ꯂꯥꯏꯠ ꯂꯩꯔꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯝꯄꯅꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯖꯁ ꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯏꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯤꯕ ꯌꯥꯕꯗꯨꯅꯤ ꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯍꯌꯦꯡꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯇꯧꯔꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯧꯔꯛꯀꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯁꯇꯔ ꯀꯦꯟꯗꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩ ꯊꯤꯔꯀꯥꯟꯗ ꯄꯨꯂꯞ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯁꯇꯔ ꯀꯦꯟꯗꯜ ꯁꯤ ꯃꯈꯩ ꯐꯣꯝ ꯇꯧꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯄꯦꯖ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯀꯣ ꯑꯞꯂꯣꯝꯗ ꯃꯥꯁꯇꯔ ꯀꯦꯟꯗꯜ ꯐꯣꯝ ꯇꯧꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯥꯁꯇꯔ ꯀꯦꯟꯗꯜ ꯐꯣꯝ ꯇꯧꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯕ꯭ꯔꯦꯛꯑꯥꯎꯠ ꯄꯤꯔꯒ मासे लेरेब लेइस okay next India Mart ko India Mart master kendan form tawdre ABBOT about master kendan form tawe adu breakout p dari ko ACC master kendan form tawdre ko Apollo Atul Hal ya adaidi sana ko na master kendan kada the form tawri ba se ko morning da sagi aina haiba matam se ko 10 ko gi 10:30 tarak pa swai sida loina mak check tok thok pa yai ko sida master kendan on se form tawre natra sida breakout phajana pi re si green sina next sida I changbo phange du bo si am pick khare natra da changi khalasi stop loss hit tawdari adu ga I hoje pok da profit se book tawba ya bai chang da leide ko naukuri sima leitre Abuja cement master kendan form tawi ko adu magi master kendan se kitang khak sau sangbadi wale ko adu siba uloro khoina magi shadow ne hendok pasile kaisu kai de ko false ne ba adu sigi kendan sida breakout pi re sida entry lore khalasi ngahak tang di ware natra di matung dadi profit phajana sakare yai ko me PI industry ko PI industry mamangi kali analysis tawgi bakan ogi orangani mase master kendan ne form tawise adu hojik breakout pi dari ko next ko master kendan leitre adani port master kendan leitre IP kala sai tawraga koina master candle natraga mother candle haise sigi strategy se ina mayam da haining ise only 15 minutes ta khakta akoina back test tawraba matung da 15 minutes da okay sida work tawi haina mayam da sharing tawbani ko adu 15 minutes na da ba topa 5 minutes 10 minutes da koi back test tawde ko kana gumana 5 minutes da 10 minutes da hairiba master candle se apply tawge hairaga di isa na back test ana tawbiyo kaigumba adu natabadasu 15 minutes ta aina asagi master candle natraga mother candle gi strategies aina use tawge hairagadi isana hana fajana back test tawthokpiyo back test tawraga fajana practically ona isa yamdana khajikhaktang hana ko aidi master candle form tawre haga hakta lupa lising kuntra lakh amari manga tara thajin banataba lupa cham chani hana thajilaga aigi confidence hana pukharpiro confidence sum hengala kanda okay sida de yarani masigi strategy summe haine isana decide tawraba matung da final oina si summe si yare haina khanjraba matung du da hari basigi master candle se sida invest tawba homina se ko sare sum loisin lage duga makha daba video so ngasi sei thabak su kara free hoy ade makha daba video so lakhini ko haktang gap loge ko aduga next ki episode ta mukamu thank you